Ni amakuru yamenyekanye ku itariki 11 zo ku mugoroba wakeye, aho intambara yakomeje kuba intambara ndetse amasasu aza kuba araswa ku ngabo z'u Rwanda. Iyi nkuru ikomeje gutrendinga mu binyamakuru bigiye bitandukanye byo hirya no hino, nk'uko ingabo z'u Rwanda zibyemeza neza cyane, kandi iyi nkuru ikaba ari inkuru yizewe. Mu karere ka Nyamasheke niho ibingibi byabereye, n'ibirwa byegeranye neza neza ikirwa cy'u Rwanda ndetse n'ikirwa cya demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Nimba ari y'Amajyepfo nimba ari y'Amajyaruguru muraza kunsobanurira neza, gusa nk'uko nasomye ibinyamakuru bigiye bitandukanye nagiye mbona bagaruka kuri iyi nkuru. Hanyuma rero nakomeje kubona amakuru akwirakwira hirya no hino, biravugwa yuko ingabo za Kongo zarashe ubwato bwa gisirikare bwari buri mu kiyaga cya Kivu. Rero bamaze kubarasaho ngo nta kindi u Rwanda rwakoze uretse gushaka uburyo rwirinda amasaso bari kururasaho. Uyu ni umwuka mubi ukomeje kuvuka hagati y'u Rwanda ndetse na demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zishinjwa ko zaba zarafashijwe n'umutwe wa zarafashije umutwe wa M23 cyangwa se M23 guhangana na Kongo. Ibi ngibi byagiye biterwa utwatsi cyane u Rwanda dusanga rurengana, nk'uko bigenda bigaragaza n'ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse na Kongo ikaba nta gihamya na gitoya ifite kigaragaza ko koko u Rwanda rwaba rufashwa n'umutwe wa M23. Bigaragara yuko Kongo ubwayo ari ifasha umutwe wa M23, cyane yuko mu bitwaro M23 yafatiye mu mujyi wa Goma nabyo ari imbaraga zatijwe M23. Rero ejo bundi M23 yakatse igitutu kuri Kongo bitewe n'intwaro ziba zaragiye zifatirwa hariya, ugasanga Kongo iri kugaruka ku Rwanda kurenza uko yagahanganye n'umutwe wa M23 ukomeje kuganza Kongo. N'umutwe kandi umaze kwigarurira abafana hirya no hino ku isi, cyane yuko abaturage ba Kongo hafi ya bose bari gufana M23 kurenza uko bafana ubutegetsi bwa Kongo bwa Perezida Tshisekedi. Nyuma y'ibindi byose rero bikomeza kugenda bitangazwa hariya mu gihugu cya Kongo, uretse kuba bashotoye u Rwanda, ibi byose turagenda tubigarukaho bivugwa muri politike yo muri kiriya gihugu. M23 murabyibuka yacakiye intwaro zirimo indege z'intambara, intwaro zirimo imodoka za gisirikare, imbunda ndetse n'ibindi bisasu bigiye bitandukanye, yafatiye hariya mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mwarabibonye. Ni nyuma y'uko rero mu ntambara byari birimo Kongo ihura n'umutwe wa M23 byarwanye cyane, maze amasasu aza kwambuka nanone agwa ku butaka bw'u Rwanda, kandi abatangaza benshi bemeje yuko hari abanyarwanda bahasize ubuzima benshi cyane. Urumva n'ibikorwa remezo biba byaragiye byangirikiramo, birimo imihanda ndetse n'ibindi byinshi cyane tutabasha kubara. U Rwanda rukomeza kwihangana ndetse rukanahasiga akababaro kenshi cyane bitewe n'abaturage b'u Rwanda baba bagiye bahasiga ubuzima, ariko rwo nirushotore Kongo cyangwa se ngo ruyatake, bitewe n'uko u Rwanda rurunyamahoro icyo rugamije cyangwa se rwimakaje imbere ari ugushaka umubano mwiza n'amahoro, kurenza uko byajya mu mirwano ngo usange hari abaturage bari kuhasiga ubuzima. U Rwanda rwiyemeje kurinda abarugize cyangwa se abaturage barwo kurenza uko rwabasora mu ntambara ngo babe bahasiga ubuzima. Kongo yo ititaye ku buzima bw'abayituye, ititaye ku magara y'abayituye, iba ishaka gushoza intambara n'imirwano. Abantu benshi bakomeza kwibaza ati, ese nimba Kongo ikomeze gushinja u Rwanda ko ari rwo rufasha umutwe wa M23, umutwe wa M23 ukaba warananiye Kongo, ndetse Kongo yifashishije n'ingabo z'abanyamahanga z'abacancuro, ngira ngo mwabonye abacancuro 200 bose bari baraje gufatanya na Kongo kurwanya umutwe wa M23. Abantu bakagumya kwibaza bati, ese nimba koko u Rwanda rwaba rufasha Kongo umutwe wa M23, umutwe wonyine ukaba warabananiye kuwurwanya, mukifashisha n'ingabo zitandukanye zo hirya no hino ku isi, uwo mutwe ukabananira ukabakubita ukabumutsa, urumva muramutse
muramutse mwiyongoje u Rwanda byagenda gute? Ntago umuntu atekereza. Abantu benshi bakomeza kugenda bagira inama umuperezida wa Kongo ko adakwiriye gushoza intambara ku Rwanda, yaba intambara y'amagambo n'intambara y'amasasu, cyane ko byamuviramo ingaruka mbi cyane ndetse n'abazituye bakavuga bati aho kugira ngo mushoze intambara y'amagambo ku Rwanda cyangwa se n'intambara y'amasasu, mwakabaye izo mbaraga mufite muzikoresha mwigarurira umujyi wa Goma umutwe wa M23 wafashe, cyangwa se mukanatsinda uwo mutwe wa M23. Ati sidukeka yuko nimba umutwe warabananiye mwashotora igihugu cyo mukagishobora. Ngira ngo muzi inkuru yavuzwe byumvikana yuko Afurika y'Epfo ishaka gutera u Rwanda nayo ngo ifatanyije n'ingabo za Kongo. Ibyo nabyo byaje gutera urwatsi kubera ko Afurika y'Epfo yatinyemo mbere y'ukwiza u Rwanda. Ubundi mu buzima busanzwe ni u Rwanda rukomeye cyane buriya mu buryo bwa gisirikare. Ntabwo u Rwanda rukwiye kujya hariya ngo rwiyamamarize nyine hanze, rwerekane ngo intwaro rufite, rwerekane ngo ibikorwa rufite, rwerekane ngo uburyo rukomeyemo. Ni u Rwanda rw'amahoro, ariko nanone ni u Rwanda ruryamanye imbaraga mutazi, ni u Rwanda ruryamanye intwaro mutazi. U Rwanda ruvuga yuko umuntu wose uzatekereza kuba yarushozaho amasasu cyangwa se kubuza umutekano abarutuye rutazigera rumubabarira kandi mu buryo bufatika. Rero abantu benshi bakunda kubona ko ari igihugu gitoya, bakavuga yuko ari igihugu nyine cyafatika mu buryo bworoshye. Ngira ngo mwigeze kumva umuperezida wigeze kuvuga ngo yarasa ari mu gihugu cye akarasa Kigali mu Rwanda, u Rwanda akarufata atahageze. Ariko ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu byamworohera. Bimwe rero mu bitera igihugu cya Kongo kuba cyarasa ku Rwanda ni mu buryo bwo kurushotora, ni mu buryo bwo kurushotora kugira ngo barebe yuko u Rwanda narwo rwaharasa muri Kongo, ariko bakakomeza kubona biri kwanga. Ariko se bizacura iyihe cyangwa se bizaganisha hehe? Nibakomeza gutya bagakomeza kurasa ku Rwanda, bagakomeza kwangiza ibikorwa by'u Rwanda, ese u Rwanda rwo ruzakomeza ruryame ruceceke rubihorere bakomeze barase? Byo amaherezo yabyo bizagenda gute mu gihe Kongo yaba ikomeje gushotora u Rwanda mu buryo bugaragarira buri wese? Amaherezo y'ibi yaba ari ayahe? Aya makuru rero tuzakomeza kugenda tuyagarukaho, kandi hagize n'izindi nkuru zimenyekana cyangwa se zigaruka ku mubano nk'uwo nguwo, cyangwa se kuri ayo masasu yaba yarashe mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, habaramutse hari izindi nkuru zivugwaho zirenze izo dutangaje, nazo twaza kugenda tuzigarukaho mu buryo burambuye. Aya makuru rero turakomeza kugenda tuyashakisha kugira ngo twumve neza aho biraza bishyira byaba ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Abantu benshi rero bamaze kugira ubwoba, ariko ni ibisanzwe.